hiền ăn lẩu mua cơ mà đi qua nốt đi quỳ thế ăn lẩu mua cơ coi su mà hiền đây chơi cang đi thế cũng lại qua nó còn khen à đi qua nốt đi quỳ tên bắt chặt tên tiền cắt mưa đi chơi anh ơi sắp tốt sai đánh lồ mà đi thiền lúc tập in cần nấu lồng chia thiền chín thì cần chuông chia thì tôi biết chuông năm lu cần tía thì chuan tiếng hiền hun băng tôn tay là ăn sáng này lại chẳng hay sang ăn lâu là lúc này thì cái chuyện này chỉ president thì tôi là nó không nên thu về thì chuan anh họ biết tôi nói này đây thế nó thì chuan ám ảnh là khi nào tôi nói cho thế này nó sự đấy mà thì chuan nó chủ hóa nó thoát sẽ là cái đây là sự kiện này tôi giờ số đây là yang pun đang lắm bạn cần đây là nó tổng người thì là con tôi cho nó vào thì kia bên ta các anh thành phố các anh người bên mà rồi ta rồi quý các anh giấy là của mai về thu xỉ cái lỗ mà giấy là nhân ta rồi cái nào cần con lao này thì cần lon punya tu cần buku berapa ni tuan tu lah tuan saya ada ni kantor saya thì lon punya parti menang tuan tu kami kata saya jom này saya kata saya jadi hanya saya kata kita ni ngày qua là mà nó thử các lỗ mùa cho phong cảnh của họ bắt đầu chú như các vật thì nó lỗ này qua lỗ của mình anh đồ như này có thể không là không thể thành nó thành nhẹ ha đây là dân chúng ta là đi kia họ thì là càng luôn thử các cái lấy dễ thủ đoạn của thủ sẵn là càng là nên cái đây là phong thì lại thành thu mà thì không ai lại tùy mình làm đấy tất cả cùng tùy á qua alo tất cả alo tiền đấy thì tùy thì tùy sẵn na cái hàng của mình tôi là đấy tôi sẽ thấy tao phút thì phải sẽ phát triển Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chua dia kim tir ma chuan in an sai an kim tir phot mai wa ne ko kan tu serta di kantorin. Oh, tanggal di depan lima pagi orang suara pagi di laut punya di lampau ya. Di laut suara di tengah jalan Papua Malaysia. Di laut Pakatan Poli tanah Indonesia. Di sini di laut Arab dengan Israel lawak dan siapa bagi Covid China minoi kunlakan Vietnam Korea kan mangalai takin sopele sisang samai punya miron lana di laut Pakatan Vietnam ni sudah soal yang kami buat akhirnya ini berpasung tetap pada sesuatu tujuh masalah ini tarjuan kerja kita akan naya sudah tujuan ekonomi suah zaman akhir di pulau Persuai itu kan suah jadi kita hei kita nak di mana saja di pulau ani dan dua po karena di ayo di bumi di sebelah kalian di pulau Persuai naik manggola cumi apa pulau ini tak seperti dan biasa cumi kita kan seorang masalah awal terkait besoknya pilih ulama yang cari soalnya soal waktu apa masalah di kantor setiap orang ini di pulau Persuai ini nomornya bersebaik berbeda soal pokoknya. MOP sobre oleh ibu pelanggan mau dia pelanggan pendia kalau kau sudah ibu yang kami kita pun nanti bos lagi yang mungkin dia aku pada itu ada satu tu doa malah saya ini doa di mana dia di kalau tak ada yang dia di kendali yang lain di cuma soal kalau beli kita bukan dengan sewa soal kita saya dengan dua kita beli kalau beli sewa kita kan nanti bukan ini dengan hal itu semua zakat hasil boleh serta anu berasal dari Allah di akhir tetap sebagai aktif luangin dari setiap orang cuma ada kopi saya cuma untuk saya bahwa ketimpan harus nak tok swing di ikon kan DA yang tracking tu berarti cuma tu kan sekolah soal ini support na zone sama kita tu na orang yang dia kan dia lalu tu masih tak nawa MOP MCP local council le mimalang te sungko ang te ko sang te na mi ko na zong zong kan lo su kan se ta me ani so ne dai ve tan he te to
in so ka thei top so kan tumonga kin zela po in mi choi om na in mi fruit na ka mo do so ni ti kha en se sak ta ula ku ka nei huna min khal gil tu ni tu kan som sewa ni suan dong kan ka nei huna ni dong kan tu ni tu in dui ko lo ve ni kan som ta ni mo se ni in mi ko ni aku dalam sama seperti apa saya, aku boleh membaca asal bangsa, proses sejarah Percaya ini kalau sudah wene ini cipi atau potele, misalnya kalau kau menang deh, nanti kita lihat ini kau nanti mana dia, helaya, naik lah helaya mama, dia bisa dari kalau macam itu suri ikut orang biasa, dia bangun, mereka berbincang dia, jadi misalnya kita dengar tentang gua atau hela dan disuan tentang gua sekali soalnya kan dinga suan Jerman tekan dia teko firman lah kan di teo tu teo dia